to preuzimanje torbi, a? Look to buy a pig. Yes. Okay, let's go. Da bismo uopšte mogli da upadnemo u selo Ljudoždere na Papuji, moramo da kupimo jedno presence na pijaci da bismo ih odobrovoljili da nam pokažu njihov ratnički ples i lokalne običaje. Idemo u plemena. Natalija, tebi će prvo da smažu. Ma nemoj. Ljudožderi, hoći. Ivana, koliko će svinja za tebe da ponudi, da te oženi? Barem 10. Oooo, mačko! Pazi, najskuplja mlada je 7. 7 je rekord Belen Valija. Znači ti hoćeš da oboriš rekord. Čekaj. Nema više. One, two. Ja. Which house? Wah. Boki, kako se dani pozdravljaju? Wah. Ajde svi, kako se pozdravljaju dani? Wah. Zvučite kao patke. This is our rooms. Which one is the extra deluxe? Sad ćemo ući u klasičnu Danina stambu plemena Papue, bivših Ljudoždera. Avevo sido fuori, è ricco per la sera. A? Sad ti klik. Evo me sedim ovde sa Dani Trajbom, pušimo cigare, njima je glavna stvar u životu svinje, cigare i period ptica, novac u svinji i žuta perca, znači ovo belo pero vjerojatno nije mnogo skupo i uskoro će da nam ovi ovde Dani odigraju ceremoniju ubijanja svinje i ratničkog plesa. A do tad pušimo duvan i uživamo sa bivšim Ljudožderima. They will stop the war now. Vidi Alfu sve daje, pa gledaj ga, brat. Alfica, gledaj ga kako fintira. Ha! Yeah!
presence je gotovo. Gvinejsko presence, se tako kaže? Ne, papuansko. To ti je zamarac. Sad ćemo sa lokalcima da ga smažemo prstima na zemlji, sa palminog lišća i sa čudnim zelenim biljkama. Evo ga repovanje sa Dani Trajbom. Kuku papa! Kuku papa! Džungle, džungle! Džungle, džungle! Džungle, džungle! Džungle, džungle! Majpe papa! Sete papa! Sete papa! Kre, 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 kre! Jungle, jungle! Jungle kids! Jungle kids! Ovaj čovjek ovdje pored mene je unuk od ovog ovdje čuvenog ratnika i poglavice 350 godina stara mumija. U selu koje se zove Urulu. Urulu. Dani imaju jedan čudnovati i pomalo bizaran običaj, a to je da žene kada izgube nekoga bliskog u svojoj familiji odseku prst do članka i onda po broju odsečenih članaka možete da vidite koliko su dragih osoba izgubili u životu. Ovo na glavi mi je kruna lokalnog poglavice, nominovan sam za ovaj predsjednik ovog plemena, a ovo u ruci mi je katuka i ona se uzima odnosno na veličinu polnog organa i ja mislim da bi ova odlično odgovara. Where are you? How are you? Bojan wants to go to toilet. Veliki pozdrav od Jungle Tribe-a i Dani Tribe-a sa Papue. Nalazimo se na Sulavesiju i ovo iza mene su stare tradicionalne grobnice i otprilike traje oko 5-6 mjeseci da se isvrši unutra kocka oko 5-6 kubika i ove grobove u stenama su mogli samo da se sahranjuju više traske i zato su stavljali ove lutnice ovde i da bi uopšte mogli da stave jednu lutku koja liči na preminulog, morali su da upnu 24 života. I ovo je stara tradicija koja je prekinuta dolaskom Holanđana na Sulavesi u Tanatoragu. In the ancient time, the graves that people used was cave. So in some different villages, they have mountains, they have hills, and under the hills, they've got a space where they could put the dead body. When the people didn't recognize any kind of grave, so they just used cave to put all the dead body inside. So the dead body was just wrapped or mummified with the clothes or even with the big leaves of the tree, and they put the dead body on the floor inside the cave. To put inside the dead body of the baby, they should make a hole in the trunk of the tree. And they put inside vertically and it falls down because inside is hollow. And they believe that the tree would mature the soul of the dead body to be an adult. Because by the time when they make the hole, the tree, it would appear a liquid, the white liquid from the tree. And they believe in the ancient Torajan belief that the white liquid is the mother breast to feed the baby.
ove kućice koje se uklapaju u ovu prirodu su Tongokan kućice i one po ovim krovovima zaobljene, to su klasične kućice iz Torađe. Torađa znači ljudi koji žive u brdima, međutim oni nisu odavde originalno, oni su došli iz dolina Juana na velikim brodovima preko arhipelaga, mora, uplovili su u reke i kad više nisu mogli da jedre, tražeći bolji život, ostavili su brodovi, krenuli da pešače i došli su na ovu visoran ovde na 1000 metara nadmorske visine i onda su u znak sećanja na brodove kojima su došli ovde pravili ove kućice koje gledaju ka severu i one podsjećaju na brodove i fantastično se uklapaju u prirodu i to je jedan od najvećih šarmova i landmarkova Sulavesija i Tana Torađe. The front part where you can see a lot of buffalo horns put. So those buffalo horns came from the funeral of the family. So each time when they did a funeral, they kill buffaloes, slaughter, and those horns of the buffalo slaughter here in this garden, it will be put here. So it could be that the one funeral maybe they slaughter 20, other funeral 30, other funeral 50, yeah. So in Ketekesu, is one of the noble family who live in this area. Ovo su kastrirani bikovi koji služe za sahrane za najvišu kastu, imaju preko tonu i što su im ravni i veći rogovi, to su skupni. Doviđenja. Jesi se uplašio, a? Wow, 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 wow. Oblaci, 5 sati ujutru, nebo iznad Rantempa. Morning. Oh, morning. Ona sada se približavamo sahrani gde se donose svinje i bivoli u čast mrtvaca. Inače, na Sulavesiju su sahrane veseo moment, ljudi se vesele, pije se palmino vino i svi se jako dobro provode. Njena majka je umrla. Ona se smeje. Welcome, come over here. Bambusu se pravi svijetina koja se ovdje iza naših leđa sređuje, to je ubija i ove šuplje delove bambusa
stavi povrće, luk i svinjetina, stavi se na vatru i kada sve zeleni bambus gori do kraja, to je znači da je meso unutra spremno i posle se služi gostima na sahrani u tanatu razliku. Evo me na sahrani u Tanatu Rađi i ovi najbolje sređeni gosti su u stvari familije od preminule žene. U Tanatu Rađi sahrana je veseo čin, pije se arak, ubijaju se svinji i bufali koji trebaju da pomogu duši da dođe u drugi svet i ovo je u stvari srećan dan. Oni žive da bi umrli jednog dana, neki način. Tu su to slatkom dečicom. I kao da nam nije dosta plemena, danas ćemo da posetimo Bugis Tribe koji žive na plutajućim ostrvima na Senkan jezeru u Sulawesiju. Upravo smo se zaglavili u močvari Senkan jezeru i pokušavamo da se izvalimo sa mačeticom. Hello, mama. I za kraj, totalni chill out, sea gypsies, zalasi sunca, koralni sporudovi, ronjenje s ajkulama, odmaranje na tropskim plažama. Lagi, 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 lagi! Lagi, lagi! Lagi, lagi! Lagi, lagi! One, two... Luna Minala! Ovo je jedna mala ribica na Sulawesiju, da zatvorimo ovogodišnju avanturu po Papui i Indoneziji. I ovolika riba za 8 ljudi košta svega 10 eura. Ovo je Deep Sea Red Snapper. Večeras ćemo da pravimo roštilj pred polazak za Beograd. Ovako pliva riba u moru.